A hangélyeket gazdagsága után nagyon jó érzéssel köszönök el mindenkitől. Kívánom, hogy a nők éljék meg az örömet az értékes életük minden napján. Kérem majd az iskola igazgatónőjét, hogy a mai sikeres koncert zárszava után tegyen egy örömteli pontot. Vážení prítomní, po takej bohatosti hudobných vôd sa s dobrým pocitom lúčim s každým. Prajem, aby ženy prežívali radosť v každom dni ich cenného života. Prosím pani riaditeľku školy, aby po záverečných slovách dnešného úspešného koncertu dala radosnú bodku. Nech sa páči. Keďže tu už odznelo veľa slov, tak mne už nič iné nezostáva, len sa poďakovať našim mladým umelcom za nádherné darčeky, ktoré venovali najmä nám, ženám. Verím, že vo vás všetkých zanechali nezabudnutelné zážitky. Ďakujem vám samozrejme všetkým za to, že ste si našli čas a prišli ste dnes medzi nás. Dovidenia.